Postoji jedna Roblox igra sa puno tajni. Neke su smešne, a neke su jako zastrašujuće i vodi do jedne od najjezivih Roblox tajni koji dan danas ostaje misterija. Igrica se zove Normal City, normalan grad. I naravno ljudi kada uđete u igricu izgleda veoma dosadno. Šta će ova kokoška ovdje? Ali kad hodate malo bliže vidjet ćete ovo. Ovo su dva groba. Na jednom grobu piše Gavin, a na drugom Chloe. Koli su ovi ljudi? Ajde da istražujemo. Postoji ovaj kamen kada biste došli do njega, kad ga vi kliknete. Eno ga! Dwayne The Rock Johnson! Sad će cijelo vreme da me juri. Au, brate. Ćao, Edgare. A ova igrica također ima vanzemaljce. Postoji ova kuća, zove se Will's House, ili ti Willova kuća, mi uđemo unutra i postoji ovaj televizor i na njemu piše Alien Survival, preživljavanje. Ti klikneš play i sve je postalo plavo. Čuje se nešto. Evo su! Ovi vanzemaljci na mene! Neće! Jeff? Ali ako kliknete opet na ovom televizoru ovo, bacite meteore na svaku kuću. Ajde kliknemo to da vidimo šta to radi. Ništa se ne dešava, ljudi. Pa srušili smo celu kuću! Ako kliknemo još jedan put ovu strelicu, postoji The Well, ili ti Narbu, ili ti Bunar! Sve je crno. Ne. To je ona. Ona što izlazi iz televizora. Molim. Odakle se stvorila? Također u ovoj kući kad se popneš na drugi sprat postoji i ova slika koja kaže nećemo da čitamo. A pored ove kuće je Harlemova kuća. Ljudi, zapamtite ovo ime Harlem, pošto Harlem je u stvari kreator ili developer ove igrice. Samo da znate. Imali Pančo! I kada se popnete na drugi sprat, znate vi kobajagi mislite nema ništa ovdje, znaš, to je kao jedan kret, jedna lampa, ali onda pogledate na plafon. I tu je Lord. Ali najčudnija stvar kod ove kuće jeste ako se ovako gurnete ovaj krevet kroz prozor, izgurate ovaj krevet i vidite, ova kao rupa izgleda kao neka podzemna laboratorija. I šta uradite jeste, možete da prođete kroz ovaj tajni zid. I prođete. I šta tu izlazi portal? To je neka igrica sa portalima. Vidite, prođete na primjer kroz ovaj portal i onda ima ovaj tajni zid da ćemo i tu proći. I postavi se ovo. Ovo je malo glitchovan, ljudi, ovo nema baš zvuka. Igrica se zove kao Portal 3. Cela porcija ovo je kao zglitchovana. Ali, posle nekog vremena piše, vidiš, torta nije laž. Torta! Ali možda se, na primjer, pitate ljudi, kako smo uopšte znali da u Harlemovoj kući kada spustimo krevet sa drugog sprata između dve kuće kroz prozor, tu će biti rupa i dobit ćemo tort. Razlog zašto smo znali šta treba da uradimo jeste zbog ove kuće, ili ti Duffy's House. U Duffyovoj kući postoji ovaj običan televizor, ali kada na televizoru kliknemo ovu desnu strelicu, vidjet ćemo da postoji ovaj kao guide. Vidite ljudi, morate da znate nešto o ovoj osobi Duffy. Ona krije jednu jako čudnu misteriju. Kazat ćemo to ubrzo, ali sve se krije iza ovog strašnog zelenog žbuna. Ali pre nego što to uradimo, vidite, na drugom spratu Duffyove kuće postoji krevet, ali postoji ovaj zid koji je jako čudan. I kada prođete i kada ga kliknete, promeni se u ovo. Također na televizoru postoji sruši lampe, bukvalno. I šta se radi u igrici? Ti uđeš i... Ja sam za ovo profesionalac. Ja sam profesionalac za pravljanje haosa. Pravi haos! Što piše 0 od 32 lamps knocked over. Molim? Molim, šta je ovo? Šta se ovo dešava, ljudi? Mi bili to ispod mape. Što mu je kuća srušena? Sada ću vam napokon reći šta je iz ovog žbuna. Ima tajni prolaz. Mi ulazimo u taj tajni prolaz i vidite, nema ništa, ovo je već sve sakriveno. Prođemo kroz zid. Prođemo još jedan put kroz ovo i ulazimo u sobu skrivenu. I sada shvatamo da ova igrica krije neke misterije. Ovdje imam par slika. Ovo je Duffy. Tu gore piše, želiš li da budemo prijatelji? Ovo je slika slomljenog srca. I ovdje piše, uradila sam to zato što te volim. Ko zna šta je Duffy, ljudi, uradila? A na ovom sljedećem zidu piše, ja nisam luda, ja nisam nenormalna, nisam čudna, ja sam normalna. I na kraju hodnika tu je taj nož koji se vidi na istoj slici što je ovdje. Ali ova soba ima još tajni. Znači ako uđete ovdje ovako, samo se malo izgurate, ovako desno i prođete ovdje, vidjet ćete nešto jako čudno. Harlem je u zatvoru! Harleme, si dobro? Ova Duffy nije normalna, ona te zarobila, brate moj. Također ovdje je i Harlemova kosa, mislim, čudno. Također ovdje ima i plan. Step 1. Zamoli Harlema da ode do Jeffove kuće. Step 2. Primetit će drugačiju travu i zakoračiti na nju. Biće nošen kroz neke cevi dok ne stigne ovdje. Step 4.
Znak pitanja. Ste 5. Harlem je zauvek moj. Nešto nije u redu s ovom Duffy. Sljedeća tajna se krije u Boat's Boat. Tajna za ovaj deo je jako lagana. Znači, popnemo se ovdje na drugi sprat i kliknemo ovo od Pirati sa Kariba i dolazi ovaj brod i mi moramo da se borimo. Pucaj rakete! Raketa! O, ne, ruši sve kuće. O! Sve kuće ruši, ali tajni nisam sve otkrio. Nemoj da si takav, brat. Čekal! Edgar! Sljedeća jako čudna stvar u ovom gradu, ili sljedeća misterija, ako biste rekli, jeste ovaj dugačak put do ovdje. I što se više i više bližite, vidite jednu sliku patke. Kliknete na patku, da, slušajte. Vidite ljudi, ja sam dobio jedan glitch. Ovdje bi trebao da bude jedan kamen. Vidite da se mi nalazimo otprilike. Kada kliknete to, otvara se rupa, u rupi piše. Također ima još jedna tajna. Iza svih ovih kuća postoji ovo radno mrtvo telo ovdje. Šta radiš ti ovdje, brate? Pretpostavljam da ovo nije trebalo da bude tu, ali... pretvario sam se u nju! Ne želim ovo da budem, ne želim da budemo. Također nismo išli u Luke's kuća. Postoji ova pizza ovdje i vidite vi ljudi, kada mi kliknemo u pizzu... To je bilo jako čudno. Jel imate osjećaj da vas kao neko stalno gleda? Ko si ti? Također Luke ima u dvorištu, evo, slančica, mleko, brate. I kada kliknemo... Ej! Šta je ovo, ljudi? Zašto svi žele to? Znate šta, momci? Vi možete da imate taj milkshake, ne zanima me. Dobro, ljudi, nismo bili u ovoj kući. Ima ovaj zid koji mi izgleda jako čudno. Prođemo kroz taj zid. Šta je ovo, bre? Super Mario? Ima neko dugme. 8. Ljudi, uplašim se. Ovo nije dobro. Alo? Ko je ovo? Je li onaj što nas je pratio? Jesi ti taj što nas je gledao? Michael! Zapamtite ovog Michaela, zato što je on ubica! Michael i Duffy imaju neke jako čudne tajne koju kriju u ovom gradu. Sada u ovoj čudesnoj šumi postoji još neke tajne koje možemo naći i neću ući ovdje zato što želim da vi vidite i da igrate igricu da vidite šta je unutra. A sljedeća tajna, ali ako se šećkate po šumi, naći ćete ovo. Draga Duffy, shvatio sam da me više ne voliš. I od kako sam se preselio u ovaj grad, sve je postalo prilično depresivno. Ali kad sam te ugledao, odmah sam se zaljubio. Pokušao sam da razgovaram s tobom, ali svaki put kad izađem iz kuće da te vidim, uplašim se. Također, stalno me razneseš. Čuo sam sve tvoje ružne reči o meni i pomislio, hej, ona me mrzi samo sada. Samo treba da se bolje ponašam prema njoj, ali i dalje me mrziš. Zato mi je žao što sam te toliko gnjavio. Iselio sam se iz kuće i više te nikad neću uznemiravati. Ne moraš više da vidiš moje lice. Sve u redu. Moj drug, Mikey Vajki, Michael, se uselio u kuću. On je dobar momak, možda čak i bolji od mene. Nadam se da ćeš ga lepo tretirati. Pozdrav, s ljubavlju, Gavin. Ovo je jako čudno, ljudi. Ne znam zašto kaže da je Michael dobar lik, zato što, kao što smo vidjeli, Michael je pokušao da nas ubije! Kako je on normalan lik? Nešto mi ne štima u ovoj priči. Ajde da saznamo nešto o Gavinu. Vidite, da saznate nešto o Gavinu. Dođite ovdje, kod ove vatre, i lepo sednete i kliknete na vatru. Sve je na engleskom i jako dugo traje, sad ću da vam objasnim za 5 sekundi najbrže. Gavin voleo Duffy, Duffy ga nije volila, Gavin se u šumi, došli kamperi, malo da se druže, primetili duha koji ubija ljude, otišli, sakrili se, Michael koji je bio u Gavinovoj kući izašao napolje i video Gavina kao duha koji ubija ljude i nije mogao da veruje. Michael? Šta si ti video? To je bio Gavinov duh. Ubio nas. Sada ljudi, nema više neke priče koje bih mogao da vam objasnim o Gavinu ili Duffyu to u ovoj igrici Normal City, ali postoji jedna igrica The Normal Elevator koja je izgličovana. Samo jedan moment može da se pokaže jer sve ostalo je prestaro i pregličovano. Eto ga. Uđemo u Mistaken, evo ga. Tu smo.
ti ne bi trebao da dođeš. Ti nisi ovdje dobrodošao! Ljudi, nadam se da se svidio ovaj klip. Baš mi je mnogo trebalo da ga rekordam zato što sam pokušavao ovaj drugi deo da odradim, ali mi se sve zgličovalo i nisam znao da na kraju neću moći. Ali, nema veze. Hvala ljudi što ste gledali, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem klipu. Subscribeujte. Ćao, zdravo, doviđenja.